Meie tulevik on ohus. Poliitikud on ebaõnnestunud kliimakriisi lahendamises. Kui me ei võta praegu ette drastilisi samme, siis aastaks 2030 muutub kliima soojenemine pöördumatuks. 12. aprillil streigime koos Läti, Leedu ja sadade tuhandete noortega üle maailma, seistes õlg õla kõrval meie ühise tuleviku. Meie eesmärk on lihtne. Sundida poliitikuid tegutsema enne, kui on liiga hilja. Igaühel meist on hääl. Lähme näitame koos, et kliimakriisi lahendamist ei tohi enam edasi lükata. Tee plakat ja ühine meiega Tallinnas Riigikogu ees ja Tartus Raekoja platsil. Mina olen kohal, kuna ma arvan, et poliitikutel on keskkonnateemad jäänud endiselt liigselt tahaplaanile. Lai cilvēki nemestu jūrā plasmasu un jūrā arī salmiņus nē. Tāpēc es gribu uz to Riigu braukt. Mina olen kohal, kuna ma tahan, et ka minu lastel oleks tulevik ja kena maailm, kus elada. Aš prisijungsiu prie Baltijos klimato grandinės, nes noriu išsaugoti žemę savo ir ateities kartoms. Aš dalyvausiu, nes Lietuvoje per mažai šnekama apie klimato kaitą. Es piedalīšos Baltijas klimata ceļā 12. aprīlī, jo mūsu politiķiem ir aktīvāk jārisina klimata jautājumi. Es piedalīšos Baltijas klimata ķēdē 12. aprīlī, jo mūsu nākotne ir briesmās. To ir jāglābj. Es piedalīšos Baltijas klimata ceļā, jo vēlos, lai tiktu samazināti vides piesārņojumi, ko veido transportlīdzekļi, rūpnīcas un mēs paši cilvēki. Mina tulen kohale, sest see on parim viis pöörata tähelepanu kõige olulisemale probleemile praegu. Näeme reedel.